The Shillong Heart Clinic welcomes Dr. Amethyst Bauman, consultant interventional cardiologist, formerly of Medanta, the Medicity. From preventive care to advanced cardiac procedures, your heart is in safe hands. Book now at 9863050899. Kajinja pen ibor ki Barjala ya ki Jat ben Rio Garo ha West Garo Hills District ha kamit jong ka khandai tri leber arajar pun Rio kala wanra ka jing pen ram na ki kenhon seng bhalang baper na ka jalla bat ka Khasi Students Union KSU kala shim baka daw hi ka day na ka jing bam dan ki an ki batikna ban te la kam ya ka jingwan rung ka thap ki Barjala ki bowan bo haishnong ha kaleng ka jalla. Habakran sekilat pathai kubor halor kani ke jingja uba lambok starwell marngar u presiden ulaong bagi barjala ki wan kum kinong belatat dor hendrai andalas kem ki kot kisla ki pen ibor bat muslia saya keriti dostur. Ulaong baka seng ka ai ke jing kershan bapura ya ki Jat ben Rio Garo bat ki seng bhalang ha katai kathan halor ke jingele jongki ban ailat ya ki bomdei Rio lom ban shimbanta ni ban ya khon ha ka election MDC Garo Hills Autonomous District Council GHADC ka ban long ha ka jipotre uya yong arhajar arpun Rio. Kika kani ke jinjia ha Garo Hills kam dei ka ba ong bakam dei ka ba thamai ka sarkar hap sothu abanong lar sarkar complete men reu mata kan complete reu shu ron dulu kini pro bijin dia kelong gari jising na hap ban kano gari jising ting ne kelem sarkar ki mata pa ki belade ki kelhol sang balang ba fer on de tanani poka chat bi ko jungi reu tin po filum garo ni dan he ka ju bi dawa kelong de kam ye ki an kanon kuno ba yada jabor ko thep ki poimer pohak ban buai senang ko ka chala ka jungi pro kawai ten rai ka jing sting jong sakar ka polong pa jadi ki bereu ndak larung spo ka chala ka jungi ndak las a ni ba ki sang mustia wat itu ki hoklong tra ki jungi om tangi mustia ki hoklong tra jungi hindai i bin bat pas dang pan pani da ka bo kumba ngayo ban yakren phone ba do presiden jong ka garustun ni mien Pembak office tenat office jungki kelasa biang ding beri bunga pentep la beli ki power ni ki beri yuru hari ngasotu bak jinglong cuman nanti mata kala ban penmi dak kumoi pat bat ni kumbaka dengiu update tentang sepang rangjur kita sini kana te ngaso bak ini pro jia borok kita foto di kisnam bangi ku kilhun sang balang ki pat ba ki dawa petrikam LP ki kanun kita bang perkelainya buat ke district council kepada hok penyedai kirti dostur kendok siap jungi hindai polisi ni kita badan ke bor ni kile mana kile kelot timantaya no ke no hap ke no ita ki bor badan halor ki bat lakam tu sensiar kadar ki bom snap ki bom josno ya jingot junam jungi kum ki hon semblang bat pat ba petrika mentiki ah ti ki sami kini ke rom kan ram hindai nagalian ni jong kaseng gilong ki bapet ngor pok kapri kendok siap jong lajong Gimana jika kita bertembur, berni hak perkat kembali lagi persiapan ibor. Ni pak kajing kersan ke bapura jiki perlu garo, kedun sang balang dan pogoro, air ke jalong teli. Kini kembali sudah thama berkunu, hendak thama persak jika beri bertembur. Ya kritik dostor banyak kendok siap, jom kita rai terima. Pi andai jika beri tidak ada lagi nambas, kum kita kinong jet. Hal yang kita kibaong lagi ong MLA ni di sini. Na gilasan, gilas kem beni ke bor. Kumakren nangkong ba iwan bu hasnong spo ka chala ka jungi di dulum ki jungi la kolong ka rohils ne po ka bring nutrap. Nangkong ni ki persang kum ban kini ya khi pateng. Hiat smai songkha songman bat ka thong ju ki kolong pat ban kini yu lakam jo sensa khada. Padeng ni i bagi mustia lu wa ikta ki ADC kebadai ka Islam ya ka ban sandol kritik dostor kam tam dia kendok siap jong cerai terbuluk bat kini ki beriu kisah selan hadu kene dei rejeng trot nak liak sokar kom semala banwara ki an banyadakar pangjing ikum cerai terbuluk ngala bandong teng yulese gade ke bang junur juno ban kong kata kabar kala bendai lu kata ki baong ba kuwara ki beriu kinong cerai bela ki batat dor handai kiwan takajing tat dor ke jungki hindai ndak las kem nolak biang godik salah kilong ban takinong pen ibor pat ya kita rai terbeluk badai yang tang soong bola kasorkar kam kedet menta kana pendet chulo nuru la takinong thawan ba pai ba ula jiat ya ki berlong kinong thawan benyada ya ki ditik dostor kam tam junong tra jungi kun rai terbeluk ban kedet menta kam kedet chulo nuru apo jong ga beri nutrap
kumbolong ni ngim semla song that na ko ni ten ge khamra jongi bat ye kai belaji ko dum gorong ni sting bat na kalian si sa hapan perkhat ni hapan ya slok lang bat ki bat kin hun sang balang ki bang ju ya slok isu ko per bat kumakran bagi egi bejiang nam anak betet ki pat ki nam ke pin ibor po jo bring terapi ko la lagi sedang ngin penkut bat ngin be krak sunan napok ko bring terapi ka bahakmat tam ngasuka berkentu kham tam ni perlo pasnan ngim de ban ri yup se napok kam rasaja bat pok kam ratia namaruni nampuk tang ya tak ngoi yeng hoi ki sapu ya kejat pen ri ko de kongsan kalau ngai jengkit kri ha woi ki trai tremlu ki perlo pasnan bangim de ban grup bat ngim de ban ri yup se apok kam ratia bat ko rasaja kum kolong idang ap I ka khubor nang thi napo ki perlo keseng balang thi po lum garo ada ki snudon kam yang I bangen de kujat cakaru na kaliang jungi kin hul sablang sa selok bat ni hapan yakli pertawa bat ni hapan apswa ka kubur naki ka ikap jinglong juman namaro khadu khawa ing snoba kani ka jing yakon persa ka dei kum kalong matang thi ka ro kum ba yitu inu lam chang barang thi kalong persa ki tarai tremuluk khang thi polem goro bat ta kinan trebal ki barang dor kum tep mari kum kalong gi yomba ki boni ti khar muslim la bandi khar muslim ki wajib buhasno mang tin po kong lay kata amla pante padayang ta ki sami ki kedong kedam bakre nang kong ba kadi jing senjor jong sensa kada bomla mara ta ki an kenun paskan Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus f Ka plus F? haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus f haka jing som Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus f menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya